Kako prevazići strah od smrti? Uvijek se sjetim povodom ovog pitanja tog strašnog događaja raspeća Hristovog. I sve to Hristos izdržao smireno i bez straha. Ali u jednom momentu, pred samo izdahnuće njega kao čovjeka raspetog na krstu, čuli smo jedan vapaj koji glasi: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? I kad god to čitamo, shvatimo u stvari gdje je glavni strah od smrti. Glavni strah od smrti krije se u bogoostavljenosti, odnosno u osjećaju da se naša veza s Bogom gubi. Naravno da Hristos nije izgubio tu vezu, nego ga je vaskrsao Otac Duhom Svetim. Dakle, strah od smrti jedino je moguće prevazići ukoliko je nama život, a život je Bog. Dakle, ukoliko je nama Bog. Ponekad Boga tu nema i mi možemo da vapimo slično našem Bogu, Isusu Hristu: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? I on će sigurno doći. I neće nas ostaviti nikada.